يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين على دو هولي عدنا سنا اديت الله سبحانه وتعالى gonka men fof ko yettere Allah haaji men fof yettere Allah yaadu fof yettere Allah dum alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ala kulli halin yo Allah jab duwawdi fof ceerno men ceerno Mamadou ala jaram e min gatta bandaabe wadde sababu odo tafsir e wadde tawi sababu tafsir wala e ha wawa faamede sabuna sallam Allah nuri dum soddum Qur'an o na sallam haal tan ko halal Allah subhanahu wa ta'ala no yidi yen ba walla yidi nala non sifani en Allah subhanahu wa ta'ala rewirte eden dewi hen non Qur'an ko dum en foti andede goto faccirane dum anda ko dum sabu ko leeter mo nuldada ya jangu dum sa wawa dum jangu no ƴeewa baw dum janganma dum non sabibini be manam tafsiro yo wade ena kedo hen leeter Allah nulduno eno Allah jaram on jaram yo Allah beydu balde Allah beyda manam cellal e wuditaare biasi wujudi e ceerno Moussa non e ko jegnaado ko mamulaado ko ceernaajo e amin do no ko ma yo Allah beydu balde de yo Allah nudi gandal ngal wonno e kanko el haal mo foko mojjere tan yidi to ko mojjere yida yimbe be kala mojjere nde o dañi mo wat feere mel yimbe fo ena keba hen daña mojjere nde dum non Allah rokki mo wune e waawde mananani waawde fodde yimbe ngara tawama do woni do manani o hokka dum en mojjere nde o dañi de e hambal be alimin ko jangando do joni Qur'ana sallallahu alaihi wasallam wi'en ko lima quri'a kala ko jangira lima quri'a kala ko ngandida jangide Qur'an tan ko dum ina safra ina humta haajuji ina wadu hunde fof wala a'udhu bi rabbin nas on ma wattinde halde sa ƴeewi qul a'udhu bi rabbin nas ko siinuji sappo ngoni hen siinuji sappo joydi ko seydneji jeyi joydi ko yimbeji jeyi siinuji sappo gondi hen di joydi ko seydneji jeyi joydi ko yimbe jeyi sa yi qul a'udhu bi rabbin nas yimbe jeyi malikin nas yimbe jeyi ilahin nas yimbe jeyi biya min sayil was saydane was ko sin goddo nan don allazi yuwas wisu seydneji jeyi minal jinnati wan nas min sayil waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduuril jinnati wan nas joy gon tati gon doydu yimbe jeyi joy gon hakkunde seydne jeyi didi gon lesdi yimbe jeyi woni men nani en joy seydne dañi hen joy dum non mi bi ka safini subaka a juuli subaka ha gayni a jangi golaw bi binas laabi sappo ala ko mbawatma yimbe jinne ala ko mbawatma sa ju fini subaka jangi golaw bi binas laabi sappo do julda subaka nganda do seydneji di yimbe be ala ko mbawatma dum non kedi ko hen jeya bere binas dum non di Allah jabana ma ko rewa Allah ko e ceerno Moussa Allah jarama e men kam min bay ton ko weltade sabu ko minen teddinda ko minen manam minen kormida ko minen baada ko batta ko sabu enen fof enen jiidi enen dendi enen koddi e Allah alamin yo Allah beyda barke beyda balde e mawbe jamaabe fof calminama juurama seer balbe do be kalma be e ma anan e hilifa be fof on calminama juurama ko lomta tan min ka do e lomtano haaldini ceerno Mamadou e banda men Abdalnabe e ma anani arbe be ngal be fof men woni lomto men do hen e min ngay tan kadi e inde wuro ngo e yinde kadi ma anani endam e manam e musidagal ngal yo Allah jab kawda do fof jaati wi salamu alaykum wa rahmatullah en jetti Allah no feewi hono tawtorede jonde wani ni jonde timminde deftere Allah nde en ngala ko ɓuri deftere nde ɗum noon en kawtorama deftere ko yettude Allah no feewi en tawnoma rawane yo Allah tawren hikmo wuuri kadi duuɓi limti wonde e cellal e ceerno Moussa emin juuroma min ñaagonma Allah moƴƴere ɗum ko wona hannde mbaɗɗa ɗum noon min beltima an ceernajo o ceerno Moussa e naayiɓeɓe e almameɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko welta tan no feewi somin jiima tan ɓerɗo amin e ɓuuɓe saabu ɗum hannde sa wiyama Abdallah tan sa ceerno Moussa ɗum noon ko hay goto majjanima ɗum noon yo Allah junnu balɗe yen ɓooy wadde ɗum ko juuti oɗon hono ceerno Amadou ceerno Mamsi ceerno Aliou Hoode min gandi ko horfonde emin jiima hakkude min gandi hakkude ma e ceerno Moussa kala ko kewi min jiima ɗum somin jiima kadi e ɓerɗe amin e ɓuuɓe hen onon hoddiɓe hono ceerno Sien fof dental ngal fof on calminama on juurama yo Allah hokken wattini muuru
wona min mona waaɓe haalden ko barkiniraade heen tan ka baawɗo almudagal minen makko gonɗuno to hoore fonde to e nokku gooto kono no wayni ko ni tan wayi min jiirani ceerno Moussa jeese ɗiɗi walla tati o changera kala kadi ko kewe e makko kala to bandi ko woni omo tintina ɗum hande waɗi semaine mboɗo sikki kimin noon de kimin ñalluno ɗo min ceerno Oumar Sow omo invite min ɗo yimin ngar min ñalla ɗo min ganda galle makko min ganda bandira makko miijo to woni min jiyanamo min jiyanemo ɗum noon ko dimanche ɓenɗo tan wonno ɗum ɗo kadi yanti hen o wi min tinno min gara min kawra hen minen mawne amen ceerno Aliou Hoode noon min mbiya yo Allah waɗi hen barke yo Allah jab golle ɗe mi jaa hen bil Moustapha ko reɓa hen Allah hewde yo Allah jaɓanen kala en ko tata kadi yo Allah yaafo jinnamen e seeram meɗen min jetta kadi musidɓe wonɓe ɗo ɓe pop sabu kamɓe fof si min gari ɗo ɓe gara ko fuutankago tan woni ɗo neɗɗago noon fuɗɗi koye fuutantagal ko ɗon kadi haaɗi ceerno goto e seeram ɓe wi so Allah subhanahu wa taala ɓenni ceerno Cheikh Tidiane ɓenni Allah subhanahu wa taala ɓenni annabi sallallahu alaihi wasallam ceerno Cheikh Tidiane ɓenni o wi fuutankago yona sabu fuutankago ko neɗɗago si min gari ɗo kam fof ɓe garat ɓe gadda lehe ɓe gadda bottaji min ndenda min gottoɗo ɗum ko teddugal yo Allah yoɓɓe moƴƴere noon yen ɓooy hawrude ɗo barke annabi sallallahu alaihi wasallam ceerno Moussa a jarama ko adi fof eɗen jetta Allah eɗen juula e nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi neɗɗo noon so yettani sababu yettata Allah ewa hunde fof ko sababu ko Allah addi en ɗo ko sababu addi en ɗo ko musidɗo meɗen mo ganduɗa ko enen mum jangguide Fuuta mawnide Fuuta ewa kadi ko neɗɗo bawɗo yidde bawɗo horsinde ko gandiraɗo kadi jokkowo enɗam ɗum mboɗo sikki hayɓe mi anda wonɓe ɗo ɓe ene gandi ɗum e makko ko neɗɗo dendinowo bani adama en ewa saabu minen komin batti arde ɗo ko won jeeyaɓe Allah ɓe min gandodiri ɗo min meeɗa annodirde min meeɗa yidirde mumen janggo so goto amen fof yi goɗɗo on jaɓɓoto ɗum fof ko sababu eɗen ñaganoma Allah moƴƴere eɗen ñaganoma Allah judde balɗe e moƴƴude battande kadi yo Allah nurɗin gandal ngal nawra kadi haali o yeeso nawra kadi barka o yeeso assalamu aleykum wa rahmatullah minen nde min jetta Allah en min jetta ceerno Moussa bisiki joni waɗi duuɓi sappo pawɗi seeɗa caggal bama ko yeeyi ko min mi aɗa ɗuman ko sonade corona o ari nde nde wondande min kawran ɗum min jetta Allah en min jettamo no feewi no feewi no feewi no feewi kadi omo forta min hen saabu minen waɗa saaha so min ɗeɓi tarduno wiyata ko Allah sago min gara min mbaɗa ɗum ay ɗum ko yiɗandema moƴƴere ɗum ɗo ko daña ɗo ko ene ñaaga Allah ne yo Allah baraji poɗaɗi en ɗi yo Allah hokku en ɗum onon arɓe ɗo eɓe garani fof yo Allah fotanime baraji poɗaɗi en ɗi eyyi ko jangguete ɗo ko inde Allah jangguete ɗo hasa ko harfu goto daña hen ko yettere Allah no moƴƴi sago noon ko foti no deftere commencement bagara ha naati ko woni hen ko Allah wi hen ko enen ñaagui Allah nela ɗum moƴƴere wonde hen de yo Allah waɗinen ɗum ya barka Qur'anil azim eyyi min jetta on no feewi no feewi no feewi min jetta on no feewi enen fof ko engal jon bandiraɓe ken famille goto mo wi Abdallah sa wi wasaka wi Abdallah aɗa mbiya cohlel ma mbiya jarangel enen fof ko wen ken gotum kenneɗo goto min jettira Allah ɗum noon kadi kanko woni ko suka moƴƴo suka ganduɗa hoorema minen kecci mum no feewi no feewi kono minen fof mbaddi tan kono fédage ko honono walle tan ko ɗum ɗo ni guiɗaɓe ni ala e famille makko majjumi ala e famille Allah waɗi hay ɗo joni hay laaɓi men ɗi dakaɗi kadi Allah kadi ene waɗi kadi min jokkodiri min kadi ko feewi hen min musidɗo goto nan no wiye Abouba min jaato e Mbumba minen kam min meeɗani cheftude makko e ko affaire majum nde Samba Wade oɗo jeeya ko cubalel minen fof minen kawrite ɗo e so goto jeeya to Wourossogui wiya Thiam joni kanko nodduno ɗo ni ko ɗemnoɗo yejjidi on ara beeloma hawra e deftere e hadmo mbimi tawi oto jogui Allah ne wawi wande moƴƴo ala hawra hen kono wi kanko ko jejjinnoɗo ko minen tan kewno ɗo arde noon minen ɓe ɗo ɓe limtumi ɗo ɓe min ɓe kewno ɗo arde min meeɗa min gamana ɗum min taylan ɗum nde waktu woni fof min gara min tawɗo ceerno Moussa hayso min lewi taddude joɗoto nodde min woto gonɗon min gara min jetto min tamo ɗo ɗum noon ko yettere Allah no feewi ko duwa hen ko yo Allah jaɓanen duwa o yo Allah heñu en hen
kala ko ɗo e deftere he Allah heñen ɓesguji men e ɓesguji julɗo hoore yo Allah jokko men ɗum mbiya rasulu sallallahu alaihi wasallam ɗum tan wonno komin jinno hen yettinde minen arannoɓe ɗo ɓe minen fof ndendi konngol ngol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani rrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من السهو النسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تعجيل تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إيراد بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال المهزم من كل إلهان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأ معديا حقه مع العدل والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسر والبصر والأمان ولا تختم لنا بالسر والسقاوة والدلال والدغيان ونبهنا قبل المنايا النوم الغفر والكسلان أمنا من عواب القبر ومن سؤال منكر ونكر من أكل الديدان ويبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وفق الميزان بالحسنات وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائه يا ديان. أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعلينا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فتح الواسع بجود وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب سر البرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وباركنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيئا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا حجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هدنا بهداية القرآن وآفنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بصفات القرآن
يا وارفع درجاتنا بفضل القرآن وكفر سيئاتنا بتلاوة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حسب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رب رفعة وبكل ثمن صناء اللهم ارزقنا بالعلف غلفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوبا وبالزاء زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالسين صفاء وبالساد صدقا وبالدال دياء وبالطاء دهارا وبالضاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لدفا وبالميم موئزة وبالنون نورا وبالواء وصلا وبالهاء هداية وباللام الألف لقايا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تروناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla may ñu fekkee na gën a déwén sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn fàttewuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw waa quartier bi ak waa jàkka ji fu ne ku ñëw ku teew ak ku teewul ñëpp xaj nga si ñaan gi. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يريكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وراشقنا ومولانا من الشاهدين. صدق الله.